fa aqulu wa alaihi salam. Don akan long jawab wa alaihi salam kepada si fulannya, semoga Allah memberi rahmat dan sejahtera. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap naureng yang kirim salam kepada beliau, siapa saja yang bersalawat kepada beliau, maka melalui perantara malaikat Jibril buji'uh tatat tadi kedi umpama kadang-kadang yang lebih diuh dari katanya beliau tetap. Maka barangkali setelah oleh kitanya tak ulang kembali sedikit tentang hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang kelebihan dan keutamaan, termotivasi kitanya untuk mencari kelebihan. Di mana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Yahya bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma, dari nek beliau Muhammad bin Abdurrahman, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun sallama alayya idza muttu." Siapa saja dari kalangan gata yang mengucapkan salim kepada ulun tuan lepah lun kalun waba Allah, illa ja'ani, melainkan tuka ba ulun tuan malaikat Jibril. Fa qala Jibril, najak malaikat Jibril sampaikan kepada ulun tuan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza fulan bin fulan yaqra'uka salam. Si fulan bin si pulin gampung jih di pulan gekirim salim ke rona. Maka lantas Rasulullah fa aqulu wa alaihi salam, Nun akan long jawab wa alaihi salam kepada si fulannya, semoga Allah memberi rahmat dan sejahtera. Wa rahmatullah wa barakatuh. Ada 3 kalimat yang merupakan sokongan doa kegetanya untuk kebaikan. Yang pertama-tama wa alaihi salam. Ada hurung yang salim ke ulun tuan, ijih pih memerupok sejahtera. 1. Kemudian yang kedua warahmatullah, begesayang jih li Allah. Yang kedua wa barakatuh, semoga Allah juga memberi keberkatan dalam kehidupannya. Pada macam sejahtera, atih rahmat Allah dan keberkatan Allah. Tahu ya? Siapa yang menitip salam, siapa yang bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap naureng yang kirim salam kepada beliau, siapa saja yang bersalawat kepada beliau, maka melalui perantara malaikat Jibril buji'uh tatat tadi kedi umpama kadang-kadang yang lebih ji'uh dari katanya beliau tetap jirian dah dihlam nah. Artinya tidak membedakan jarak antara di Mekah dengan gedenya di Indonesia ataupun kadang-kadang yang lebih jauh. Bahkan karena malaikat Jibril hanya pakai tiket. Waktu ini dia pegah bak Rasulullah, beliaunya kan melalui tiket penerbangan yang payah antri dan juga melalui prosedur COVID-19. Payah ikut protokoler loh. Hana when ya preh malaikat Jibril itu penerbangannya kuna mulai